Mbahaye ikaze kuri radiyo Runwa. Tugiye gukomeza n'amakuru. Hari umugabo wagiye guhaha, aragenda ageze ku isoko, nuko abarakubiwe, aho kugira ngo anye iyo hirya mu isoko, arongera ataha aja kunya mu rugo. Kibaye ikigoryi noneho warata. Nuko ageze mu rugo, umugore aramubaza ati none ibyo uzanye ngo birihe tubiteke? Aravuga ati nari nakubiwe, reka subireyo nje kubihaha kuko nari naje kunya. Wa mugabo nuko asubirayo. Andi makuru nuko mu mudugudu wa Ruhondo hagaragayemo inka iri guseka abantu ikabahema. Kurikira igice cya kabiri c'amakuru kuri radiyo Runwa. Zibihemu komedi.